Kuna Herode sahi ndani ya maisha yako wanafadhaika. Kuna Herode sahi ndani ya maisha yako wanahangaika. Wanajiuliza, huyu hatukuwa tunatarajia atahubiri, hatukuwa tunatarajia atakuwa intercessor, hatukuwa tunatarajia atafika mahali asaidie familia, hatukuwa tunatarajia atafika mahali aanze kusaidia watu, hatukuwa tunatarajia atafika mahali aite huyu Yesu vitu zetu ziharibike. Haleluya. Nami ninaomba siku ya leo, kama kuna bado Herode ndani ya maisha yako, haleluya, kama kuna Herode ndani ya maisha yako, wale ambao wanakutafuta, wale ambao wanakutakia mabaya, wale ambao wanakuazia mabaya, wale ambao wakutakii mema, ninatangaza siku ya leo wakaanze kufadhaika sasa. Popote walipo Masaya, wakaanze kufadhaika. Wakina Herode wako juu ya maisha yako, ninatangaza jioni ya leo, waliposikia habari za Yesu, waliposikia huyu Yesu amezaliwa katika mji wa Bethlehemu, walianza kufadhaika na kunung'unika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Popote Herode ako katika maisha yako, aendelee kufadhaika kabisa, aendelee kudhoofika kabisa, aendelee kuhangaika kabisa. Wakati anahangaika na wewe unainuliwa, wakati anahangaika na wewe ndio unapata upenyo, wakati anahangaika wewe ndio unamwita Yesu, unaambia Yesu. Popote Herode wako, ninaachilia mishale. Popote Herode yako, wale ambao wanasikia vibaya mnaponinua, wale ambao wanasikia vibaya ninapokuita Yesu, haleluya,